Već godinama kroz svoj posao u međunarodnim institucijama gledam kako naši državnici propuštaju priliku za prilikom da našu zemlju pozicioniraju pametno u regiji i u svijetu, da privuku investicije, da ostvare osnovne političke i ekonomske ciljeve. Da bi se to uradilo, ne treba biti velesila. Dovoljno imati sposobne predstavnike i voditi mudru vanjsku politiku. Dovoljno je da samo malo veći broj poštenih, čestitih i pozitivnih ljudi dođu na prava mjesta. Ja do sad nisam bio član političkog pokreta. I na politiku sam generalno gledao kao na nešto nedovoljno pošteno i nedovoljno čisto. Ali već dugo mi u grudima buja i nešto mi govori da je sada pravi trenutak, da baš takvi pošteni i čisti ljudi izađu iz sjene. Da je sada vrijeme da preuzmemo odgovornost. I zato sam odlučio da se kandidiram za vašeg člana predsjedništva. Odluku da se aktivno uključim u politiku donio sam u Busovači. Tamo sam, šetajući gradom, upoznao jednu mladu djevojku, Nikolinu, i njenog malog sina Patrika. Nikolina je rođena pred kraj rata i čitav je život provela u Busovači. Radi kao recepcionerka u hotelu. I kad sam je pitao čime se bave njeni vršnjaci, rekla mi je da je od 31 čovjeka i djevojke koji su s njom završili srednju školu prije par godina, od 31 osobe je danas u Bosni i Hercegovini ostala samo Nikolina. Svi njeni vršnjaci su digli sidro. I ja sam tada, šetajući kroz Busovaču, shvatio šta znači broj od 150.000 ljudi koji su u protekle 4 godine napustili ovu državu. To nije samo broj. I nisu samo ljudi koji su otišli. To su puste škole. To su tihe ulice. Zatvorene prodavnice i obrti. To je mali Patrik sam na igralištu. To su majke i očevi i djede i bake širom Bosne i Hercegovine, koji umjesto da svoju djecu i unuke grle i ljube, gledaju ih jednom tjedno 5 minuta na minijaturnom ekranu. A takve stvari mene osobno pogađaju i ljute, zato što znam šta znači pozdraviti se sa svojim najboljim drugom u ranu zoru, sjesti na autobus i kroz prozor odmahnuti majici. Ja sam imao 16 godina kad sam to doživio i nisam nikad sebi oprostio što sam tada otišao. Što nisam ostao barem 2 mjeseca duže da budem pored majke kad je pogodio snajperski metak. Da svoje posljednje trenutke života ne mora provesti sama. A takve se stvari danas dešavaju širom Bosne i Hercegovine. Prijateljstva se gase, obitelji se razdiru, a ljudi žive i umiru sami. Ne zbog rata ovaj put, nego zbog 25 godina pogrešnih poteza ljudi na vlasti. I zbog tih poteza svi mi ispaštamo. I naši umirovljenici koji su čitav život radili, a sad jedva spajaju kraj sa krajem. I naši radnici koji svojim rukama grade našu zemlju za minimalnu plaću. I naši nezaposleni koji svoju egzistenciju pokušavaju osigurati partijskom knjižicom ili glasačkim listićem. Naši ljudi u inostranstvu i hiljade njih koji svoju budućnost vide tamo. Pa čak i oni koji su se snašli u ovom sistemu i koriste ga u svoju svrhu, zaslužuju bolje. Zaslužuju dostojanstven život u kojem će živjeti i privređivati od svog rada, a ne od svojih veza.
Svi mi zaslužujemo bolje. I previše dugo prihvaćamo kao da je normalno da nam se umjesto napretka i rezultata nude izgovori i optuživanja. Da je normalno da se na samom vrhu države svađa i vrijeđa i da se ne možemo, ama baš ni oko čega dogovoriti. To nije normalno. To je neprihvatljivo. Izgubiti 150.000 ljudi u jednom mandatu je neprihvatljivo. Biti jedina zemlja u regiji koja u 10 godina nije povećala izvoz je neprihvatljivo. Biti najgore rangirana zemlja u regiji po konkurentnosti, po poslovnom okruženju je neprihvatljivo. Ne izgraditi niti 1 kilometar autoputa u cijelom mandatu od 4 godine je neprihvatljivo. Izgubiti 635 miliona maraka koji nam je Evropska unija izdvojila za ruralni razvoj je neprihvatljivo. Svi mi zaslužujemo bolje. I možemo bolje. I moramo bolje. Zato što je život previše kratak da bi proveli 30 godina pod istim ljudima. Da bi proveli čitav život optužujući jedni druge i osjećajući se bespomoćno. I ja danas stojim pred vama, sa vama, spreman da kroz ovaj odvažni, ambiciozni politički projekat zajedno gradimo budućnost. I nadahnut sam ovim fantastičnim ljudima kojim smo se okružili. I osjećam tu energiju. Ja znam da vi niste ovdje zbog mene. Ja sam samo čovjek koji voli svoju zemlju i predstavlja jednu ideju. A mi smo svi ovdje zajedno zato što vjerujemo u tu ideju i spremni smo je sprovesti u djelo. Predstavljamo jedan predstavljamo jedan plemeniti, pozitivni projekat da od ove prelijepe zemlje izgradimo jedno stabilno, napredno i sretno društvo koje živi u miru sa sobom i sa svojim susjedima. I imamo jasnu viziju za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo našu zemlju sa ustavom koji bolje štiti sve naše građane. Sa školama koje stvaraju sposobne i sretne mlade ljude. Vidimo nove tvornice, nove kompanije, obrađena zemljišta i mjesta koje ponovo vrve od mladih. Vidimo Busovaču u kojoj će mladi Patrik upisati 1. razred u školi punoj đaka. Jasan nam je put do takve Bosne i Hercegovine i jasan nam je put do pobjede.